Phare sing 𝗦thangjakmani Tamo akokno tui sing singlai tonglaimani pujan dino sing singlaikhya khonalaikha je 𝗦thangjakmani tui Kaitor musungo Kaitor baithang musungo abono sing saimanthung tei aboni agulo singnai lekha 𝗦thangjakmani Tamoya kabangma sini bulongoi tongmani tongo obono khana 𝗦thangjakmani hinui pheba 𝗦thangjakmani Tamoya singamno saimanmani bisingtei saimanmani salaimani bisingtei saiman khaje e poito bai simise sing 𝗦thangjago tini ongkake 𝗦thangjakmani Tamo abono singtebo kuthuke thanglainai tinini topic ngake nakarmung sumsokni khoma topic gono sing tongnai kabangma topic naya ke sumsokni nakarmung sing sengsar ha ganangai judi Kaitorni jotoni slai soidamni samung Kaitoro sengsaro jotoni slai miracle samung Tamo khlaikena ngake norok hinimano khoroksa kuthui thangmani khoroksa cancer hammani borok abno tuibo wana jaglayo obosuk baralate wana masingsa healing te ongyana hani pheba khoroksa sumsokni nakarmung khoroksa thuijak borok pholao bo thangai basamani sumsoni khomaman mani obose jotoni silai miracle te soidamni samungni saw kaitoni jotoni samung kotorni bere ongka khoroksa pap ganang borokno pap khoma khlairi mani sumsok nakhari mani ang bai sumsok Tamo sumsok bahai ke borokno tuidului tlang sumsok borni theke sengkha sumsoni result Tamo abono sing wan chuglainon bukhago thanglainai sing sumsok Tamo abono saimanani sakang sumsokni je gombirota sumsok je bisiki ma singsa abono te kihisa thanglaiano jon simani 5 ni 14 tam sijak naidi jon simani 5 ni 14 sumsok no tui Jisu Kristo Tamo sanaidi pukhireo yakung yak manya no Jisu hamri mani o 38 bosor yakung yak manya paralyze klaijak wansudi obose bara hamya to tongna sungsar ha ganangai khoroksa borok hamya klaijak 38 ta bosor haipano Jisu Kristo Tamo sanajero jon 5 ni 14 abuni ulo Jisu bono nok tharo nugui hai hinui sakha khnadi ningtabuk hamkha sumsok ta khlaisidi ongya khetebo hamya ongna phano tong huni saw sumsono tui Jisu Kristo Tamo sanaidi khoroksa 38 bosor hamui thangka hamman jaglo Jisu Kristo saw ning sumsok ta khlai dini saw ongya khe 38 ta bosor ning paralyze ongi klai tong man amoi tebo kirima singsa tong huni saw tamabo sumsok Tamo bisike gombir bishoya pap je pap no tui Kaitor kisapan sojjo khlaiya je pap no tui Kaitor kisapano boni je amnoro mongmane abo komiya boni boni je kerong tongmani kerong no pap ni bagai theinai ma theinai no kisapano abono tui bo deal dia 1% pano ya ang bai sumsono tui sing kaham ke saima nangnai te kaisa jaga nugo Mark 2:5 boro gasik poito khlaimano nugui Jisu yakung yak manya no salasa nini sumsok nakarjaka hinei saka khoroksa haino hai paralyze bo Jisu Kristo na tamon bagai thangmani paralyze hamna bagai thangmase phia baro Jisu Kristo paralyze hamnani abo lose tongra khodi sala sanini pap nini sumsok nakarjaka hani saw paralyze hamri nani sakang Tamo hamri kha hamale pap ni khoma sumsok ni nakarmung ke sumsok Tamo khana bisike kirima singsa khana sini o sakha meni silaibo kirima singsa sini paralyze ni silaibo kirima singsa abong kha pap ni khoma nango pap no tui Kaitor kisapan sojjo khlaiya sing jesupano Christian kaham hindi ta jesupano ganda samna hindi jorinini tomung samung sumsok go sobamung to ke apna Jisu bai salai thang nong dung nai kabama borok Jisu bai salai thang manung nai rok er mane no bo sumsok bai khela thingi tongo sumsono tui bo deal dia kisapano heleng khlaiya bo tamong nani heleng pap no tui sing jefruk pap bai sing thingo kunong ya hini sing pap no tui sumsok bai sing gadalai tongo tamung nani ba naina ja borok bo lasting khlaima glak gijau phaima yong thanai bo abon bagai obosoi sing kebo Kaitor bai salai thang kebo sumsok bai thangai tongo sumsono tui bo serious kri sumsok asike serious je sumsoni bagai Kaitor sorgo yakari phaike wansukdi je sumsok no Kaitor chokna ha tongo ongkha khoma ongsitung hini rima khamo Tamo dorgar je sorbo shoktiman je sorbo gyani Kaitor jo sini sile joto sinai Kaitor boba Tamo haino de okal bari koso phaiti pe nang khana ba sumsok judi heleng gake sumsok belai gombir bishoy
Aboni bagai kaisa Johon 8 ni 11 tam sanai di Johon 8 ni 11 subrai khorok sapano kurikha hwnwi bo saka Jisu hai hini saka hake angbo nono mazra beria thangdi tabuni simi sumsok taklaidi khorok sa tomung hamya tongnai buri manjakha bonro bisa tubi phakya musini ke rong sabo holong khitari buthar de hinai Jisu Kristo saka sabo sumsok kuri bo phai sakang khitar tung hinai naiba khorok sa borok wansugini be bepano borok kahamya a holong khibi thangka ke bu kurikha apra buri simi basajak apro Jisu Kristo sao angbo nono te mazra beria hini Jisu Kristo tamni bagi phai sungsarong ke papni khoma nakarmung obosuk bara te koto te kri haise abon bagi je phrubo singnubo Jisu Kristo kalbari kusok khaijak phrubo aje khoroksa sikok tam saba bo papno gosiwo sini le sini sayani bagi singman jakha papno gosi pa yano nadi papni nakar sanmung obose sini 𝗦थांjakmani yapiri semung papno tui sing je phru bujimano apro se sing 𝗦थांjakmani tui bujimani ang bufru konba dongba ang waisa sakana dong nang 2 bosor Jisuo haini magana gijau thangka phaikya bui bai surika thangka phaikya anu bui mutebo sakata nyokangke khisan hamya hini mangla ang belai khisan kaham hai tongkha pro acting maklai tongkha logi sanoba niyomong khaba khisan hap khaba ma thangsi naita tama sikla panda tama boy panda ba jolio haipanang thango kintang salja program mo kaitin ko khnoi konba dong bahai ke konbang saiman ang papno saiman aprose je ব্যক্তি papno saimano tamni Jisu na hamjak yongnai je borok papno saimano tamni bo hamjak yongnai khoroksa burui Jisu Kristo ne bokhrogo thok motom lukhlai ni boni mokolni mukti bai yapiri sumani bokhnai bai humani tamni bo Jisu na hamjak saideman karon bo pap ganang ni saimano bagini sing khoroksa borok je phuru sing papno saimano ang pap ganang ni saimano apur senro kaiteno hamjagano apur sang saimano ang to pap ganang Bible to sawa pap ke theinai mol burung bagai tabule ani dorkar Jisu Kristo ani Prabhu Jisu Kristo dorkar tongo protiti jibono protiti muhurto protidin ang Jisu Kristo no kari ang tei thangmani atau ang bagai pap ni gombirota Jisu Kristo ko kai thamkok no singurnuka bisike serious paralyze ni sakha hamigrau a 30 bosor paralyze kala jaga tebo hamyang no hincha somsok khlai angke ang bagai somso no tui sing saimano nangnai somsok Tamo thangmani sakang phari Kaitor sini an nakarmung singno bahai ke nakar grakha abono sing kisan naile no mathai nakarmung topic on tonai tiniwo ke nakarmung ni je gombiri bishoy puilaw ke sing khana laikya norgabno subtitle di tolimano nakarmung ni tolawng ke je important the seriousness sumsoni je seriousness abono sing khana laikya tabung ke sumsok ni nakarmung Kaitor sino bahai ke dikha sumsok tamo saimani sakango sumsoni nakarmung boba haike abono sing nailainai Matthew chapter 1 Jisu Kristo bumung ono sumsoni nakarmung huijak singam nailainai mathai 1 ni 21 pornayang kaham kenrok muito khanyak dabono bo bosasala khoroksa banai hake ning bono Jisu hini mung phardi te alada kono bumung ya boroni musung teibo bumung pharimanya Jisun bung je phuru pharpuro bosasala khoroksa banai boni bumung Jisu hini phardi hini tamni Jisu ni bumung ni ortho tamo oro sauna Jisu bumung ortho ron huijak tamni hinke bo bini borokni somsoni yakni phioknai tamni hinke Jisu Kristo borokni somsokni yakni phioknai aboni bagino boni bumung Jisu hini phardi hini sau Jisu Kristo Jisu abo Greek word isas ni phaimani aboni yapangka ke Hebrew Yehoshua ni phaiman si Jisu Kristo ni je Jisu hini mani abo Hebrew Yehoshua ni phaimani Yehoshua ni ortho tamo male Yehovah is my salvation Kaitor ano phioknai boroni sumsokni Kristo hangke Greek word Christos ni phaimani Christos Christos borni phaikemle Masia ni bumung ni ortho nongkha Kristo Masia ni bumung ortho tamongkha ke amongkha songja khoroksa hinsel anointed one segang no songkha sumsok nakalnan baginadi Jisu abo boni samungse
যিশুনি বুংনো অর্থ সিং তিনিও যিশু হিনপানো সিংলে যিশু হিনপান আবনি মিনিংনো সিং বুজিनाय কিন্তু হিব্রুও তা বুংनो হিব্রু রক বরनो যিশুকে बर तामखे बुजि साइमान समसोनि नाकारनायसा आबाखसे बर खानाव पापनि फियकनायसा यहोवा इज माय साल्वेशन आ ओल्ड टेस्टमेन्ट नो काइतर जिसु ख्रिस्टन बुंबो हुइजाखायसे आ यहोवा इज माय साल्वेशन नो आबन बागै आ 𝗦थांजाकमुं आ नाकारजाकमुं जिसु ख्रिस्ट ओसे जिसुन बुंमो ओसे सेंग्रावना जिसुन बुंनो अर्थ तामो काइतर आनो पापनि फियकनाय नायदि हिब्रु रखे ओ जे इजराइल रखे बरखे आबाहिजि खानाव काइतर आनि पापनि फियकनाय अरो जिसु ख्रिस्ट बनि बुमुङो सिमिसे पापनि क्षमा होनि सिंगर नगते इपिस chapter 1 verse 7 थांनाय इपिस chapter 1 verse 7 काइतर बनि नाकारमुं सिंनो बाहाय केरिखा आरो सिं थांलायनाय तामनि हिनके ख्रिस्टनि थैनि जारै सिं फियक जाखानि साव सिनि पापनि क्षमा ते कुनु जागावया जिसु ख्रिस्टन थैबायसो सिनि पापनि क्षमानि साव सावनै तामनि हिनके ख्रिस्टनि थैनि जारै सिं फियक जाखानि साव थै जिसु ख्रिस्टन थै आकथार थै बिसिक फान आनि प्रभु गलगथा हातायाव कासाय थां प्रभु थै टप टप के साख्लाय जागै थांमानि बनि फिकुं आसा मुंबाय बुजाक प्रो थै कबामा क्लाइमानि आ थै कितामो हाइन्दे रेंगेरेंबा आ थैनि जारैसे सिनि पापनि क्षमानि साव ए याबनि बागै जिसु ख्रिस्ट सावो हि नादि ओ आंगुर बुतैनो नरक मुइतु ख्लायदिनि साव बाइबेलते कुनु जागा कुनु ककनो मुइतु ख्लायदिनि साया एकमात्र जिसु ख्रिस्ट साव नरक आनि ककनो मुइतु ख्लायदि नरक जे प्रो सिंगा जे लर्ड साफार ख्लायमानि तामना बिसिक सिरियास साइदेमान अब बिसिक सिरियास सिं समसनते खेला थेंनि तलायो तामनि बरक बाक्सा बाक्सा हामियां साइदेमान बुनिं प्रोबो सिं समसगो आ समसनि खाखि फिलान बाय गसिया सिं सिंगा yang साइके सेके तनि yang खेसिं नियम माफिक दङ आउन बायसे बरक गमाव बाक्सा बाक्सा थैबु थैबुनि साव हामिया बंगनि साव तामनै कारण जिसुन थैबाय सिं खेला थेंलायो जिसुन थै बिसिके seriousness आउन बागै सिं समसग गानां सिं तो बरक हामिया हाइफानो निं तामनै आरो तंथगै बार बार क्लाइ थांनाय बा खारदि सिनि खारनानै मोसौ मानसि करिं काके हाके बा सयतान बा फाइसिनाय बेलेना जे जागा कथै आ जागा सिकुरु फाइनि सावब्ले कथै तंथानि सिकुरु फाइनाय हेनि साव साबो कथै फलाव जे कथै ब मानामनाय मानाम खाके काइतो ताम ख्लाय म थानो परिचार ख्लायो जरा जरा सा बरक तं हाके साखामनि सिङो म थानि हरा चाके कमाइ थाङो सिं हिनो इस बरक मामुखा आबन बागै नरक खरक साफानो खरनि फान काइतो मथांखो आबसे सिं खाबाय थेकरि बथांका बकरिखा बबाय खाबाय थेकरि आम बागै फादि सिनि 𝗦थांजाक बरक सेनांगौ 𝗦थांजाक बरक सेनांगौ बाइबेलाव नरक जेफोरो साम बिजाबो थाङानो सालब्रुं ब्रुं 𝗦थांजाकनाय बरक सिदक जागौ होनि साव सिं 𝗦थांजाक आबनो साइमाननाय बरक सेनांगौ अच्छा अरो सिं नुगो परि थाङानो काइतर बिसिकसे खायरगै दं आबो बायनो ब सिंनो आसिक बेलायखे खायरका ब सीमा नुगबा बाय हिनि साव काइतर बनि सीमानि नुगमानि बाय अनलिमिटेड काइतर बनि बुजिमानि बाय सिंनो फियखा सिंनो साइमानखा जे सिं थैनाय समसगो सिं सालसा थैनाय जिसु ख्रिस्ट फारिसेरावनो सावब्ले नरक आं थामनि जागाव थाङै मागलाखनि साव तामनि हिमबा नरक समसगो थै दङ हनि साव समसनि खानानै नाया आबनि बागै अरो साव काइतर साइमानो सिं तामंनो थाङै दं आं बागै जिसुनि थैनि जारै सिनि पापनि क्षमा काइतर सिंनो रिखानि साव ते 1 जन chapter 1 verses 7 to 10 एक जहन एकनि 7 निसिमि 10 तामखे तमुं बपहरो तंमा तैनो सिं बपहरो तंखे सिं किसिं सिं थामचाके तंमा क्लायो फिया बिनि साजला जिसुनि थै सिनि बेबाक समचकनो सुसावनि साव जिसु ख्रिस्टनि थै सिनि जत पापनो सुसाका जिसु ख्रिस्टनि थै स्पन साइके सिनि पापनो कुसुबैनाय पेबेख्या जिसु ख्रिस्टनो जे प्रभु कालबारि कुसु खासियो बनो स्पन्ज बायखे तैनो खानिमानि सिंनुगो आबनि मिनिंबो दङ आ जिसु ख्रिस्ट बनि थै स्पन्ज साइके सिनि पापनो सुसावै सतरि तलां थाबाय केनि साव सिनो जे प्रभु जिसु ख्रिस्ट सिनि पापनो क्षमा ख्लायो सिंते पापि हिनि सिं साक साक साइमेया सिनु काइतर गोथार ख्लाय केनि साव अरो परनाय सिनि समसक करै हिनै तमुंनो साके सिं साकनो बान्दिओ हाके सिनि थानि कुबै करै हिनि साव सिं जदि साक साक पाप करै आंले बर काहामनि साके सिं साक साकनो बान्दिओ हिनि साव ते नयो साव फियाबा सिं काइतिनि थानि
sini sumsorok gosikhe bokok narigui soikhe nainai hake bo sini sumsorokno nakarnai phiya sing bebak samung hamya khlaimano susanai Bible guarantee rio sini pap bisi kotorong khana pithibini joton hle pap kotor kuk tamnong khana rebong khana sobcheni borok butharmani ongkhana sobcheni joton hle sitra kuk ongkhana phiaba a kaituni khairokma joton hle kotorabo si konsa hini sau kaituni yak asik baraya je bosino khoma khlaimai nya jarongani jesik pap phanong thun kaitur khoma khlaini hindu phiaba oro sau tam soro bo kok narigui soikhe naine hini sau bisar khlainai singjapro kaiton thani nakar sano kubui de aborok kubui de khabai nakar san kaitor jasai khlainai kaitor saiman khangke i bok soiba khabai no nakar sano ke kaitor khoma khlainai kabangma borok saka saka kaiton thani khoma sano kabangma borok 3 lek khlailia kaitor ni sawe kintu haino hai thangpiro 3 lek thanglia kaitor ni sawe teisa haino hai thangpiro obosoi sei ba khabai khaki phin mani ya sumsok ni nakar sanmung tamba kifili phaimani U-turn sumsok ni nakar sanmung tamba khaki philmani ang pura tei thanglia jagao ang thangkai thinai abose aboni bagai oro toso tamsa tomung no sing sumsok khlaya hini sakhe sing kaitono se tatal hinma klayo haki bini kok siri bakhau puri sing jodi pap kuri hini sakhe sak sing kothar ni sakhe kaitono tatal hinman klaine hini sau karon kaito to sable joto papi hiri anglo saito ha kothar sak jodi sing kothar ni sakhe kaitono sing tatal hinman klaine hini sau obongkha Matthew chapter 26 verse 28 oro sau norok bebak no omono ningdi omongkha asik borok ni sumsok nakarna bagui kosok rimani ani thui kaitor ani athui bai samai tangkha kaitor ketal ke samai tangkha samai ketal tangkha borok khlaitai hini tongmani khlaimania borok kerong khlaimania rakhogui manlia kaitor Jisu Kristo ni bisingti kaisa samai tangkha Jisu Kristo thui ni jarei kaisa samai tangjakha je kebo Jisu no poito khlainai Jisu Kristo ni thui boni pap no khoma khlainai omonongkha kaitoni nakarmung Jisu Kristo ni thui ni bisingti tabuk sumsok tamo aro thanglaya no sumsok tamo gesing puileo nai lekha je tinin main topic ngake nakarmung sumsok ni nakarmung ake sumsok ni seriousness puileo singnai lekha aboni yagulo singnai lekha sumsok kaitor bahai sumsok no kaitor bahai ke nakar kha Jisu Kristo ni thui ni jare tabuk nainai sumsok tam no hin sumsok ongkha Greek kok bai abo hamartia hino hamartia asi kothugo thengyang norok bujina bagai no hamartia ni orth ongkha to miss the mark ni sawo hamartia ni orth ongkha ang tak bujina bagai norok TV rok nungnai kosom khlaini abo tir khitar mani akasaro je phanangi manai abo mark ko nangine tabo gang omahai ke nai khitar mana aro nangyau onyo nangi kha thik kaitor borok no tamni bagai snamani boro tlangi than bagai snamani lama koi thangkha abose sumsoni main ortho mane kaitor bai ganao tangman bagai snamase borok lama koi kaitor bai salkha abonongkha miss the mark sini mark kaitoro thangnan tongmani borok kaitor bai kringna tomase adam hobonabon bagai snamo kintu tamongkha mi songi thangkhani sau soitan kok khnaune sumsok abono hino kaitor bai salmani no sumsok hino aboni bagai ekjohon tinni sair sumsok tamo 1 John chapter 3 verse 4 tam sanadi sumsok khlainai borok bokerong sabaima klayo hani sao kaitoni kerong no sabaimani no sumsok hini sao tei tamo sanai jaro sumsok khlaima ongkha kerong sabaimase sumsok tamo sumsok ongkha saboni kerong no sabaimani kaitoni kerong no sabaimani kebo phano kaitoni kok khnalia kebo phano kaitono naituklia kebo phano kaitono khusi khlaim bai samung khlailia bebak no lama korokha bepang no dera baikha bepang no sumsok klai thang baikha awon bagai sumsok tamo hamala sumsok ong khang kerong sabaimani kaitoni kerong naidiba
आं जेफ्रो काइटनो मायसनि सका आं फुंगाय खाके प्रतिदिन प्रति मुहूर्त डेली काइटनि केरना आं साबाय दङ काइटनि केरना आं साबाय दङ आं काइटनि मकलो बनि केनारि यंgi दङ मासे बिसि किरि मा सिंसा नायदि काइटनो आं तामनि हामजाकनाय आं बनि बागै आसिक सामुं याकारि फाइमानि बा तिनि लसङै फाइमानि तामनि बागै थानाय रिजन तामो काइटनो मोथांखा काइटनो फियखा आवन बागैसे ते काइसे नाया न Deuteronomy chapter 9 verse 7 वाइनि साफिमा 9 नि 7 वाइनि साफिमा 9 नि 7 निं हासिं हापारो सुब्रायुं निनि काइटनो खाहामया ख्लाइमारकनो मुइतुखे नायदि हिनि सावो पाप तामो सुमसक तामो सिं पुजाव खना लाइख्या काइटनि केरं साबायमानि ताबुक सिं नुखावरो काइटनि बुखानो साबायमानि हिनि साव काइटनो खुसि ख्लायासिं ते तामो सानायदि हासिं हापारो सुब्रायुं निनि काइटनो खाहामया ख्लाइमारकनो मुइतुखे नायदि पगुई ता थांदि काइटनो पगुई थांमानि हा इजिप्टनि नखरै फाइमा सालनि सिमि अ हावो सकबायमा जरा दै नरक सुब्रायुंनि केबेंनाय बर' गङै फाइक्या हिनि साव सुमसक तामो काके सुमसक गंखा एगेन्स्ट काइटनि बिरुद्धे आं सामुं ख्लाइमानि मानसुनि ताबु आं काइटनि बिरुद्धे सामुं ख्लाइमानि अंखा पाप तामनि पाप माले काइटु सिनो तामनि बागै स्रामखा आइजैया 43 verse 21 ताम सानाय र काइटु सिनो तामनि बागै स्रामखा र सावनायदि आं साकबाय थांनि बागै ए आनि लबजांनायनो साख्लायना बागै आनि बर रगनो ताखाहनि सावो काइटर सिंनो तामनि बागै ताक बनि मुं लबजाना बागै हिनि साव आबन बागै आदम हवा तामनि पाबंखा साइजेमान काइटनि मुंनो बरक लबलिया काइटनो बरक नरि पाइखा पाप तामंखा के सिंतिनो साइमानखा काइथाम कक बाय पाबंखा एक जहन तिनि चाइरो तामो साकांके केरं साबायमानि 2 नम्बर के काइटनि बिरुद्धे आं सामुं ख्लाइमानि 3 नम्बर के काइटो आनो जे उद्देश्य बाय स्रामानि आबो आं ख्लायानि आबंखा पाप दिनिवो कैसे लास्ट सुमसनि सें मुं बरक आपनो नायनाय माथांमान फासिं थांनाय लास्ट आइजैया वन थांलाय न आइजैया चैप्टर 14 verses 12 to 15 सुमसक बर सेंखा आपनो नायलायन दिनिवो लुसिफार सिं जतो साइमानो ना शयतान लुसिफार शयतान इदेन थाइब्लङाव फायसिं सेकांनो ब सुमसक क्लाइ थांखा दो आदम हबानारो पाप पुइला फाइखौ को गया पुइला पाप सामनारो फाइखे माने लुसिफार नारोसे सिं आपनो परिलाय तिनि माथागलायनाय आइजैया chapter 14 verses 12 to 15 आं पढनाय सुमसकनि सें मुं अरनो ओ आइतरमा आइसुकनि साजला निं सुकना हानि बाहायके क्लाइखानि साव शयतान ओ आइतरमा अर साव ओ आइतरमा आइसुकनि साजला निं सुकना हानि बाहायके क्लाइखानि साव निं स्वर्गआव तंमानि सालसा स्वर्गआव निं सालसा तंमानि बाहायके क्लाइखानि साव तामसारि निं से सालसा द फारकनो मेसिनि तंमानि बिसिक फान अ शयताननि बिसिक सिंसा सानायदि सालसा ब द फारकनो मेसिनि तंमानि साव ते ताबुखे निं हाव खिक्लाइ रिजाखा नि साव ताबुखे स्वर्गआव बहा तंलि हाव खिक्लाइ रिजाखा नि साव ते तेरो ताम सानायदि सुमसक बाहायके सेंनायदि निं बुखा बिसिं हाय हिनै सावो आं सुकना हाव कासानाय शयतान बुखा बिसिङाव काइटर हायंनानै मुसुंखा बुजिखांले शयताननि स्वभाव हबानारो बाइके सकायखा हबानारो तामखाय सानायनि नुखानले काइटनो कसलंनायनि सानोलना शयतान बनि आज बुखानि मुसुंमानो हबानारो बामाके इंट्रोड्यूस खालायबायनायदि जादि बाथाय जादि काइटनो कसलंनायनि साव अर सावनायदि आं सुकना हाव कासानाय आं काइटनि आथुकि रगनि स्लाइ कुसुगो माने काइटनि जे सुवारि रगनि स्लाइ कुसुगो बजो तने कुसुगो आनि आसुक थायुङो संसानाय हिनि साव बनायदि काइटनो बाक्सावनार मुसुंखा काइटनि जे महिमामय सिंसासा बबाय बाक्सा अंनानि मुसुंखा तितामसा आं हाकसाल सालग्राबायो कुथुमलाइमा हासुगो आसुक नाहि काइटनि बाक्सा शयतान काइटनि बाक्सावना मुसुंखा तै आं सुमुरंनि स्लाइ देबो कुसुगो कासानाय आं गोप्लाय काइटनि बाक्सावनाय नुखामले र आं गोप्लाय काइटनि बाक्सावनाय ओ आइतरमा ओ लुसिफार आइतरमानि अर्थ नंखा लुसिफार ओ लुसिफार ओ आइसुकनि साजला निं बाहायके क्लाइखानि साव तामनै ब कप्लाय काइटनि बाक्सावना मुसुंमानि 15 लास्ट परिमा थागोन फियाबा निं कुथिरकनि तंथायो तिख्लाय जाकानि साव फियाबा तामं खानायदि कुंसुक मुं बरनो ताम ख्लाय कुंसुक मुं सुवारिनो नष्ट ख्लाय पाइखानायदि काइटनि गानाव तंनाय सुवारि साबो फियाबा तामखा
kuthirokni tongthayo tiklaijaka o hakoro kuthugo tiklaijaka niso kuthirokni hakoro tiklaijaka hakorni kuthugo tiklaijaka niso morgyo tiklaijaknai salsa pari tini o simungthun papno tui sing belai kheno motharogo prasar khlaijak do borok khare nangno hwnwi sing motharogo prasar kom khlaijago papno tuine abon bagai motharogo somsorok elawongte tongo tabuk mothani borok kaitorno tui kiriyongte tongle tabuk tamni sanai living relationship rok gobangma christian tabuk jengte tongo kiriliya kaitorno tamni karon mothao shikkhariyani bagai mothao sayani bagai poito khlainok ba poito khlairok bak songi tongkha kaije sungsakangno salaburi tubulai tonglajang chengkha amayungte tongle tabuk tamni karon mothao papno prasar khlaijagini bagini mothao omai borok bai malai khang khurisan ningphano phaima nokho angke suang ningkha ang kaitoro khulmi tongnai ba hini sanai bo tongo tamni karon papno tui gombir ongeni bagini papno tui gombir ongeni bagise abon bagai phari sing chikon sumsok abno tui sing serious onglaino kiriwo kaitorno ang bul dekhlai tongjani pap dekhlai tongjani hini abon bagai khub kiriwo bul dongjani saya dongjani hini abon bagai borok ang kahamya norok buke bu kahamya phiaba sing je mistake no kaiton thani sing daily probane bo sayang khana hini sing gosi jong ke sina koine ne kaitor hamjaknai abon bagai phari tini